Postoji legenda da je jedan preletač znao pravi trenutak. Što će mene ovo? Moga sad da taksiram, da imam svoje mišljenje kao gospodin, da se možda vrate ovi. Neće me primit nazad, to je sigurno. Da i rečem da sam majki spada na glavu kad sam mali bio. Možda shvate, ni Jelko nisam raskitio, ovi me raskućiš. Kako nisam manjina, njih svi vole. Pak su zrođeni. Ja bi iz punoga džaka guma rotkapu izvadio. I to neke zastave. Rekli bi vidimo srpsku rotkapu. Dobro je što sam barem izvadio rezervni točak i sjelicu iz onih kola službenih. No koji sam pak suzni, to neće valja za punt. Vidi me kakav sam, nema suštu, do prodavnice pođi. Sve su mi maske s grbovima. Dako makar ove mjere ukinu. A kako sam se bio igra, svaku sam zna na 2/4, 3/4. Ja sam kola naučio bre da igra. Najteže mi je bilo 7/8, kad krenuo ću noge da slomim. Znam što ću. Ispred kuće ću natovarim guma, reću bio se ja na Belvederno, me niste viđeli. DRS, depilirana radio stanica.